Nore ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugizweho na mugenzi wacu Temistokle Mutijima. Inteko Nshingamategeko y'u Rwanda yamaganye bikomeye icyemezo cy'Inteko Nshingamategeko y'u Burayi gisabire kurwa rya Victoire Ingabire, umuyobozi w'ishyaka Darufu Murinzi ritavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu nama yateranye kuwa mbere tariki ya 15 Nzeri, abadepite n'abasenateri bavuze ko icyo cyemezo ari igitero ku bwigenge bw'igihugu no ku bunyangamugayo bw'ubutabera bw'u Rwanda. Ingabire yatawe muri yombi muri Kamena uyu mwaka akekwaho gushinga umutwe w'abagizi ba nabi no kugerageza guteza imvururu muri rubanda. Naho Inteko Nshingamategeko y'u Burayi yo ivuga ko byari ibirego bifite imvo za politike kandi isaba u Rwanda kubihagarika, mu gihe abadepite b'u Rwanda bavuga ko iki ari ikibazo kireba ubutabera. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangiye gukingira abakozi b'ubuzima bari ku isonga hamwe n'abahuye n'abanduye indwara ya Ebola mu ntara ya Kasayi. Inkingo 400 za Erivebo zatanzwe mu mujyi wa Bulape ahatangiriye icyorezo zivuye mu bubiko bw'igihugu. Itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukwirakwiza inkingo ryemeje kohereza izindi dozi 45,000 mu rwego rwo gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Icyorezo cyatangajwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 kikaba ari icya mbere muri Kongo mu myaka 3 ishize. Minisiteri y'Ubuzima Kinshasa ivuga ko kugeza ubu hari abantu 32 bakekwa kuba barayanduye, abemejwe ni 20, abapfuyeho ni 16. Naho Domingos Simoes Pereira wahoze ari minisitiri w'intebe wa Guinea Bissau yatangaje ko agiye gusubira mu gihugu guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Simoes Pereira uyobora ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi PAIGC yatangaje ibyo i Lisbonne muri Portugal, aho yari yarahungiye nyuma y'uko Perezida Embalo asenya Inteko Nshingamategeko ya Guinea Bissau mu mwaka wa 2023. Aganira n'abaturage ba Guinea Bissau baba mu mahanga, yavuze ko nubwo afite impungenge z'umutekano we naramuka asubiye mu gihugu yumva ari inshingano ye gukomeza urugamba. Kuri uyu wa mbere, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yasabye Qatar gukomeza kugira uruhare mu biganiro bigamije kurangiza intambara yo muri Gaza ubwo yavugiraga i Yerusalemu. Icyo gihe abayobozi b'Abarabu bari bateraniye i Doha kugira ngo bagire icyo bavuga ku gitero cya Isiraheli. Qatar ari nacyo gihugu cyifatanya na Amerika mu biganiro bihuza Isiraheli n'umutwe wa Hamas cyarakajwe n'igitero cya Isiraheli cyagabwe mu murwa mukuru cyibasiye abayobozi ba Hamas bahaba. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez we kuri uyu wa mbere yavuze ko Isiraheli n'Uburusiya bikwiye guhagarikwa mu marushanwa y'imikino mpuzamahanga kugeza igihe ibyo yise ibikorwa by'ubugome bizahagararira. Aha akaba yaganishaga ku ntambara zo muri Ukraine no muri Gaza. Yongeyeho ko yamaganye imyigaragambyo y'abashyigikiye Abanyapalestina yabereye i Madrid ku cyumweru ikabangamira isiganwa ry'amagare rya La Vuelta ndetse igateza isubikwa ry'isiganwa rya nyuma n'ibirori byo gutanga ibihembo. Kuri uyu wa mbere kandi Uburusiya bwihanangirije ibihugu by'Uburayi bishobora gushaka kwigarurira umutungo wabwo nyuma y'amakuru y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushaka uburyo bwo gukoresha umutungo wa miliyari z'amadolari w'Uburusiya wafatiriwe kugira ngo ufashe Ukraine. Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bahagaritse ubucuruzi n'ibigo bya leta y'Uburusiya nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin yohereje ingabo muri Ukraine muri 2022, banafatira amafaranga barirwa hagati ya miliyari 300 na miliyari 350 z'imari ya leta y'Uburusiya yarabitswe mu bihugu byo mu Burayi, Amerika n'Ubwongereza. Urakoze Temistokle Mutijima. Makuru mushobora gukurikira nabibabwiraga mu ngingo nkuru. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kwisanga hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta. Icyegeranyo gishya cy'umuryango Human Rights Watch kiravuga ko ingabo za Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya nazo bakomeje guhohotera abaturage y'Uvira muri Kivu y'Amajyepfo, abaturage bo mu bwoko bw'Abanyamurenge. Inkuru irambuye Claire Mbabazi. Abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye kwisanga hagati y'inyeshyamba n'ingabo za leta. Icyegeranyo gishya cya Human Rights Watch kiravuga ko ingabo za Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya nazo bakomeje guhohotera abaturage Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Umuryango Human Rights Watch uravuga ko umutekano w'abaturage Uvira muri Kivu y'Amajyepfo urushaho kumera nabi. Raporo iragaragaza ko abaturage bakomeje kotswa igitutu n'ingabo za leta. Inyeshyamba za M23 bivuga ko zifashwa n'u Rwanda, ariko u Rwanda rukabihakana, ndetse n'imitwe yitwaje intwaro izwi ku izina rya Wazalendo. Nubwo Wazalendo barwana na M23, nabo barashinjwa ihohoterwa rikomeye ryibasira Abanyamulenge. Itsinda ry'abatutsi bo muri Kongo bashinjwa kuba bashyigikiye M23.
Mu ntangiriro z'uku kwezi kwa cyenda, abarwanyi ba Wazalendo bafatanyije n'amashyirahamwe y'abaturage bakoze imyigaragambyo y'iminsi 8 bamagana ishyirwaho rya General Olivier Gasita Mukunda ukomoka mu bwoko bw'Abanyamulenge nk'umuyobozi w'ingabo i Uvira. Imihanda yarafunzwe, ubucuruzi hagati ya Kongo n'u Burundi burahagarara, amashuri arafungwa. Abatangabuhamya bavuga ko Wazalendo banabujije abaturage guhungira mu Burundi. Ibyo byakurikiwe n'urugomo. Ku ya 5 Nzeri ibisasu byakomerekeje abaturage, umwana w'imyaka 8 ahasiga ubuzima. Ku ya 8 Nzeri ingabo za Kongo zarashe ku baturage bari mu myigaragambyo batitwaje intwaro, bicamo undi mwana ndetse bakomeretsa abandi bantu 9. Iyi midugararo yongeye kuzana umwuka mubi hagati y'amoko. Abanyamulenge bakomeje kwibasirwa, barashimutwa, abandi bimwe serivisi z'ingenzi. Human Rights Watch yavuze ko ari amagambo y'urwango yakwirakwijwe ndetse n'abarwanyi bagerageza kwinjira mu rugo rw'umuyobozi wo mu Banyamulenge. Ibibazo byakajije umurego no mu Burundi, aho inzego z'umutekano zataye muri yombi impunzi z'Abanyekongo basabwa gusubira mu gihugu cyabo cyangwa se bakemera bakajya mu nkambi zabigenewe. Kuva muri Mutarama abarenga 70,000 bamaze guhungira mu Burundi kubera imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Clémentine de Monjoie, umushakashatsi wa Human Rights Watch, yagize ati abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bari hagati y'imitwe myinshi yitwaje intwaro kandi ntibazi neza uwabacungira umutekano. Leta ya Kongo igomba gukora ibishoboka byose ngo ingabo za leta zibe arizo zifata iya mbere mu kurinda abaturage no guhagarika ihohoterwa rishingiye ku moko. Urakoze Claire Mbabazi. Umuryango w'Abanyamulenge bari i Kinshasa urahamagarira amahoro muri Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo. Enoch Ruberangabo, umuyobozi w'uwo muryango, aranenga abanyapolitiki bakoresha imvugo yenyegeza urwango ituma Abanyamulenge bibasirwa. Hariya ni amahano n'agahinda gakomeye. Hariya habaye inzangano z'amoko zikomeye kuva kera kugeza ubu. Haziramo n'intambara rero zakomeje z'urudaca. Noneho abanyapolitike babitangiye kera, haza kuba abandi babikomeje nk'umurage wabo, nibo bakomeje kubyigisha hariya. Rero Gasita bamwangira ko ari umunyamurenge. Izo zaravuzwe muri za rezo sosiyo, hari za mesaje nyinshi. Ariko ikibabaje kandi gitangaje nuko uwo musirikare ntiyasabwe n'Abanyamulenge ngo aze hariya. Ni leta ya Kongo yamuhisemo kumwohereza muri iriya rejo militaire, ndetse mbere ya ziriya ntambara zitarasakara gufata Goma na Bukavu, kimwe n'abandi basirikare. Rero buriya yaragiye, yari mu kazi kiwe amazemo hafi umwaka, ngo agere hariya. Rero abo banyapolitike basemuza ziriya za mayimayi bise Abazalendo hariya, nizo zirimo zigumuka hariya zifite intwaro, bavuga ngo umusirikare woherejwe na leta ntibamushaka. Ngaho wagira ngo nabo rero babaye barebere kimwe n'abandi nyine bari Goma na Bukavu. Ariko se ko muri Kongo hari amoko agera kuri 450 kandi nta bwoko na bumwe bufite ubwinshi bwagombye gukandamiza ubundi, Abanyamulenge kubera iki mwebwe ari mwebwe mwibasirwa? Muzira iki? Icyo kibazo si twe cyari gikwiriye kubazwa. Cyari gikwiriye kubazwa abatwanga, abadutuka. Byatangiye mu myaka 1980 ku kibazo cy'ubwenegihugu bw'abatutsi bo muri Kongo, ubwenegihugu bw'Abanyamulenge, ubwenegihugu bw'abafite ururimi ngo rusa n'urw'Ikinyarwanda, Abahutu n'Abatutsi ba Nord Kivu. Ntibyabaye bigisubira inyuma rero kuri Mobutu. Igihe rero intambara zije 1996,
zaje bikomeye ahangaha i Kinshasa muri parlement barimo birukanamo abantu. Intambara rero zibizamo zisa zongereye imbaraga, nizo biriya rero bariya abantu bitwa mayimayi ubu ngubu bitwa abazalendo nizo bakoresha. urwango rw'amoko uwo banze si we wamenya icyo bamwangira. Wenda bariya bangana nibo bakagombye gusobanura icyo igituma banga abandi banyekongo, ariko bakavuga impamvu zidafatika. Ntiwazuka gusa mu gitondo ngo bwiye undi muturage ngo we ngo si umwene gihugu nkawe. Izo ni ibintu badukoreye ariko bikomeje nyine kugeza none se ko higeze kubaho ndetse na n'ubu twirwaneho iracyariho yo kurengera abanyamurenge, noneho haje na M23 nayo iri hafi aho ngaho mu misozi ya Murenge, aho ivuga iti tuje kubarwanirira kugira ngo hatagira bakandamiza. Mbese mwebwe abanyamurenge, wowe uraho ngaho i Kinshasa, abanyamurenge mubona mute kino kibazo cyo kwirwanaho n'ubufatanye n'izi simbyite ubufatanye, reka mbyite n'iyi nkunga mwabonye ya M23 yo kubarenganura? Iyo uvuga inkunga y'u Rwanda wenda nicyo kiganiro twakora, ariko ndavuga iya M23 kubera ko yo yavuze yuko rwose idashobora kwihanganira yuko abanyamurenge bagirirwa nabi kandi rebera. U Rwanda ntabwo ndarwumva, nsubiza kuri banyamurenge. Oya, u Rwanda aho bigeze kuri none, uri umunyamakuru urabizi, za raporo zabaye ibivugwa, n'u Rwanda ubwarwo ruzemera biguru ntege. Nicyo kimwe n'izindi za rebellion u Rwanda rwitiriye Kongo kuva cyane cyane muri RCD, kuko AFDL twagiraga ngo none ni abakongomani n'abanyarwanda tukigira ngo wenda baje kudufasha nk'uko Ubugande bwabafashije, nk'uko Tanzania yafashije Ubugande, ariko rugikubita muri AFDL dusanga u Rwanda rwaje mu nyungu zabo. Kuva icyo gihe rero bamwe muri twe bafata iyo nzira yo kuvuga ngo u Rwanda ruzabatabara, nibo bariya ba M23. Naho twirwaneho ni nk'umurage w'abanyamurenge mbere igihe cya byitwaga bagiriye, bafashwaga na leta kugira ngo birwaneho ku matungo yabo. Nizo biriya zakomeje, ariko icyatangaje nuko kuva kuri uyu mwaka ushize rero ntituzatumenya igihe babikoreye. Bamwe muri twe bafata iriya twirwaneho bayijyana muri M23 yananga n'abisimwa, bariya ni abakozi b'u Rwanda. Izo rero ku banyamurenge nyabo, uretse udutsiko tw'abantu bakeya cyane bavuye hanze, bakomeje gukwega iriya twirwaneho kugeza ubwo bayigira umutwe wo gukuraho ubutegetsi Kinshasa. Nako ka gurupe bikora ntacyo zamarira abanyamurenge, kuko n'abanyamurenge ntibabyitabiriye. Enoch Ruberangabo, umuyobozi w'abanyamurenge bari i Kinshasa, mukomeje kumva radio. Mbere yo kurangiza aya makuru, mugenzi wacu Themistocle Mutijima agarutse kubagezaho amakuru avunaguye avugwa hirya no hino ku isi.
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangiye gukingira abakozi b'ubuzima bari ku isonga hamwe n'abahuye n'abanduye indwara ya Ebola mu ntara ya Kasayi. Inkingo 400 za Erivebo zatanzwe mu mujyi wa Bulape ahatangiriye icyorezo zivuye mu bubiko bw'igihugu. Itsinda mpuzamahanga rishinzwe gukwirakwiza inkingo ryemeje kohereza izindi dozi 45,000 mu rwego rwo gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyo cyorezo. Icyorezo cyatangajwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9 kikaba ari icya mbere muri Kongo mu myaka 3 ishize. Minisiteri y'ubuzima Kinshasa ivuga ko kugeza ubu hari abantu 32 bakekwa kuba barayanduye, abemejwe ni 20, abapfuyeho ni 16. Kuri uyu wa mbere Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio yasabye Qatar gukomeza kugira uruhare mu biganiro bigamije kurangiza intambara yo muri Gaza ubwo yavugiraga Yerusalemu. Icyo gihe abayobozi b'Abarabu bari bateraniye i Doha kugira ngo bagire icyo bavuga ku gitero cya Isiraheli. Qatar ari nacyo gihugu cyifatanya na Amerika mu biganiro bihuza Isiraheli n'umutwe wa Hamas cyarakajwe n'igitero cya Isiraheli cyagabwe mu murwa mukuru cyibasiye abayobozi ba Hamas bahaba. Minisitiri w'intebe wa Espagne Pedro Sanchez we kuri uyu wa mbere yavuze ko Isiraheli n'Uburusiya bikwiye guhagarikwa mu marushanwa y'imikino mpuzamahanga kugeza igihe ibyo yise ibikorwa by'ubugome bizahagararira. Aha akaba yaganishaga ku ntambara zo muri Ukraine no muri Gaza. Yongeyeho ko yamaganye imyigaragambyo y'abashyigikiye abanyapalestina yabereye i Madrid ku cyumweru ikabangamira isiganwa ry'amagare rya La Vuelta ndetse igateza isubikwa ry'isiganwa rya nyuma n'ibirori byo gutanga ibihembo. Kuri uyu wa mbere kandi Uburusiya bwihanangirije ibihugu by'Uburayi bishobora gushaka kwigarurira umutungo wabwo nyuma y'amakuru y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ushaka uburyo bwo gukoresha umutungo wa miliyari z'amadolari w'Uburusiya wafatiriwe kugira ngo ufashe Ukraine. Amerika n'abafatanyabikorwa bayo bahagaritse ubucuruzi n'ibigo bya leta y'Uburusiya nyuma y'uko Perezida Vladimir Putin yohereje ingabo muri Ukraine muri 2022 banafatira amafaranga barirwa hagati ya miliyari 300 na miliyari 350 z'imari ya leta y'Uburusiya yarabitswe mu bihugu byo mu Burayi, Amerika n'Ubwongereza. Urakoze Temistokle mu Tijima. Hano dusoreje aya makuru kuri radio